saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sielelika mwendoni wa saa umwe na nusu wa kuambililia wa matuko 18 mwini wa katatu mwaka wa ngilili na miongo elina ina na one Vilingi wa Mauvoo na indi nyenita wa Caroline mweni wa Muteti ni ithi wandite dhanisa na keteresia mwende ndini wa Vilingi indi kwanzia ya meko na ni amwe Mauvoo tundu tukumbanisye indi kwanzia ya ukuvi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Munini wa speaker mbungeni ya Masako Stephen Zue kukula ma MCA alama utetwa ni kumwa komitini sia mbunge maekane na ki. Mbaya mukamba Mombasa kukulwa yekane na muane kwa wauteti na ikwata Kalonzo mbau osa kwa nini ukite. Minister Moviani wa usesei wandhini kithure kindiki kumya ukanyo movyo kwi maofisa ma usesei alame vya salani siambuke mbatane. Na atani thia sokoni wakase mwingi kutula maofisa ma usesei muti kwa kodhethea siko sia ungi sokoni u. Vilingi wa Mauvoo. Mauvoo kwanzia ya uliku indi woni wako nutukosa nambani ya ile itatu kenda imo itano kanothi vaya mutandaoni wa Facebook ni Mutongo TV. Munini wa speaker mbungeni ya Masako MCA wa Kalakala Stephen Nzoe Mwanthi ni wakula ma MCA alame uthiuka kundu na kundu maiteta yulua amwe kumwa komitini sia mbunge maumano na mutua usu ayelesya kana itambia yuyo siwe itina wa amwe methitwe mailikila uthukumi wa komiti sia mbunge na kutuma maundu makuete maendeyo kwa NND Monza. Ingine waelesya kana ma MCA asu ni mailito utumia sikalo sia mbunge kuete mavata ma NND alama masakuye mbe wa mbunge vando va kutembea kundu na kundu maikenga NND yulu wa uthukumi. Daniel Mwongela ena Mauvoo. Munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masako Stephen Zue Mwanthi na Vilingi wa Mauvoo ni waelesekana kuveto kwa mwema memba mambunge no komitini sikivothukanio kukite itina wa kwithiwa maithito maisi ya uthukumi wa komiti imwe walayu kumakulia maeke ukonia uvonge wa utongoi wa serikali no na kumwa kwa komitini na wetakana mbunge ithukumite yungamite watekulikilwa ni uvonge wa utongoi no sio mundu akethana nana andu mayeni ba andu atatu kanana maana malonzete kuona mayasi nimekuonewa kana mayeki ya operations cia mbunge aikila kiki kwa mbunge mayasi ani ngavana sindu cia mbunge mabetange ngavana sindu cia mbunge mabetange ngavana sindu cia mbunge ni sito na shimoro mtamoshimwa ngonga ndizo ndo mbunge sithukuma team members yo ndema Masako menda katika committees team members yo ndema chair na me award na imatete ya award sio kuti lazima iwe chair kana member katika committee fulani ona kwandita committee ni sio nde onugu ovunu walesekana ma MCA asume no thasio wa kwithiwa komitini imwe na ingi mena mwana wa kueta mavata mombe wa mbunge no kwisila sikalo cia kila ivinda na makulia maike thosengi wa sio vungu kwa NND mbe ona heshima maitu mbunge lati na mo mbunge nene nondo talikile katika opposition ni na uwe kana paye MP with a chairman wa committee onemwe eka mheshimiwa Kawaya tezeni chairman wa committee ya energy alangi medo tima chairman na malile kutu kama chairman nondo mbunge kana mitalatala ya mbunge ndo yitha yolo wa kolobi na kwitha na numbers katika committees ni kenda tuike chairperson kwa ukwithia kana kwiwa ba mundu wa committee ni au mwe committee ni members ma mbunge alama committee yake na yu kwitha mundu ili ukayasya mwe onenganite a member no lite kwitha katika committee at least imwe so mwe yao kwasio na niyo yate yawa kuno ya committee imwe na mundu ngina na committee monza ngaketha na itatu kulingana na undu uthukumi wake undu uilie nino na ndo nenga mundu committee ne committee we mwene enda kumyua mkubetanga mundu ne kenda siendo hizi songe tondo mwa menda serikali paluke na itwa lange tenda mbesa sibikia mwene ndi imundu kubetanga katika committee tesu tima bitu na serikali sio ndo sida asili bunge sio asili mundu katika chamber nebo wenda onene asindo sia andu ma wodi mundu anda katete sindo yake pa
wiuka ivinani la MCA amwe na muno ala meoneka mateo kwa tamba serikali ya kaunti ya Masako minito vetwa nthini wa komitisi kivothukani cia mbunge ino aingimo maende na uteta yuluwe tambi yu magitani tona ulikila uthukumi wo. Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kuma mbungeni ya kaunti ya Masako. Mbai ya mukamba kauntini ya Mombasa niyo kulwa ivikie kwithiwa na ngwatanio ni kana kumina mwaniko ulawithi twevo wa maundu ma kiuteti kauntini isu na kwikithia kana ni mongama itina wa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Witano wo mwene ndongo isi ngwatanio ya kamba kauntini cia Kiswani na ila cia thingilila vata wa mbai ya mukamba kunena na wasia umwe ni kana kwipetangana na kutumika na iki siasa undula ukuwetwa kwithiwa wani tieva nene mbai ya mukamba. Angelina Muse na Mauvoo. Maurice Muli na ula ni umo wa ndongo isi ambaye ya mukamba va kauntini ya Mombasa nukuwetakana vena vata ambaye ya mukamba kukwatana aiwetakana ni makuvikia kuthiuka isione sionthe ya Kiswani kuikithikana ni mama kwatania. Ni kindu tunawetie kuya katika national level tunaasia kana akamba onthe tikwatana valati ithi onthe na niti uthiuka kuonthe coast region aswa nundu nyo tunanengiwe ni Mheshimiwa Kalonzo. Enene wadini ya Shanzu kauntini ya Mombasa kavindani kala vethiwa na usakuani wa ndongo isia akamba wadini isu Maurice nwawetekana kwa kilungu kia samba eni yethieto itiwa na itina na kusivila kivathukanyo sia kiuteti kwa kulea kukwatiania. Ni uneni ula wa kwa tombo ni Julius Musyoka na ula wasa kuwatawe mwene kivila ambaye ya mukamba wa dini ya Shanzu. Na kila kinatumwete tasi atikwatana ni kwithia ni tuonete utilekangano mwingi katika maundu nengi ma siasa na matema siasa tenda mukamba wonde anateka siasa tikwatana iwithe twetete kindu kimwe na nzie mwe atathi tikwatene nitikwitha ti kindu kimwe na nitikwenda tauma ba nundi tuona usio wa andu ma Shanzu undu matuonia tukwenda tauma ba tizokati kula kungi changamwe Kisauni Malindi kila bandu wonde withe twakwatania ndo asionde metheme kindu kimwe ata makwatania onthe metheme kindu kimwe ne asia kula kungi tika seobasia otionthini wo amo thina ni kwitha ni titha ni tukahati kalikana tukahanwa okethia kila mundu yacia na andu make na andu bai mundu ina andu make andu ni mangai ku kila nigo tuonie Shanzu wodi tukwatania kamba na tuyambia Shanzu ni kana kula kungi mone mfano hapa wapa Shanzu. Wanawe vondongo ini kuwetakana wingi wa mbai iva kauntini ya Mombasa nutonya usia matunda maingi ethiwa niva kuvikia kwithiwa na ngwatanio. Thina wa kwa munene na kiguu chakwa ni kiguu nundu wa wingi witu wa kamba lakini twaitemana ni thitu ni kulite kwepinda undu kwepinda ya sana ngetha ndi manda undu ndo no kwata nafasi ngetha ndono nena na kamba ni kana tuketha na kindu kimwe na tuketha na makundi nundu munde kula ile sina mukamba ke Mombasa ke wasina ambaye ni se ile twitha tuyugita kipila jonga hapa na senator na kati twamino kwatana umoja ni nguvu ila mbaisi na andisi ende na utilikanga ilungu Israeli yaende na usiokeania tebundise nundu ona alametha masindwa ti umaitha tinamo nundu upinzani ila twetha twamino kwatana ni twakanthi yaitu. Wanawe va mwikani makulo makikotiwa na itina maundu ni meko ne siasa na maendeleo vala makulo kuyumila ni kana kutoa ambaye nambe ngwenda kuya mwika meke kwithilwa ute yavi kama ndo ni ma siasa na ndo ma maendeleo moke tukwatane koko bamwe sana akanitutumika kwa kunengwa mbesa nini muno twe yani ukwithia kura yitu itatomia kwa shilingi 50 kana twithwe wa mutu ambaye mutu uzuona waya onu kethia we ona mathina bado ndukwithia be kubaitika na baitika ni mabundi sienziela twailiwe ni kwithia na kusakwa mundu ula kiongozi utotho wa kula ambaye tu musukuma mbe aya tuthukumetaka. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Tuisongana mbe MCA wa wodi andalani Francis Kitaka engwatanio na maofisa kuma ikundi ya National Fund Disability of Kenya NFDK na kampuni wa kuthia mwaki wa stima wa KenGen nemenda sima umilisiana ila sina mamutha memwana isioni siandwane na maitwa sukuluni ikwate utethio aya manene sukuluni wa musingi wa Kalolene Mavolone yata kavindani kalame uvingu wa nyumba ya ukoma manyiwa sukuluni o ovamwe na kunenga na utethio wa itanda na sindu ingesi ya ukomea kulakwi amanigwa a Ben Musau ena Mauvoo. Mainene ya skuluni wa Kaloleni Primary Mavoloni ya taka vindani kaa kwa vingu wa nyumba seo koma kwa manyiwa
ovamwana kunengana ngwase okomea skuluni oyo ni maumio thuthio kola kwa sei kweka ovitha ciana ila sina mamutha me mwanya na kusiumilia kana iviki na utetheka baitupe andu mwana akana kasyawa ngaiyondu ukona tawengie ngaiyondu waika ngaiyondu ngaini wonengana ciana cienzeo ciena mamutha maseo na matema seo ithio ndendi tawesitwa limwe na timanga iyumwe itweleano utafadhali ketha wina mwana wi musi na ni wisini mwana withini wa category kwa kwitha physically challenged twete sukulu ukababe mwalimu nikenda tikamame titelesya kana kauata nata kuna kiu twitha tiendee na usovya kisio kitu nesa. Director Monena Muveani wa National Fund Disability of Kenya NFDK eweta serikali ikitembesa siaku yana kinandoni ki nikana kuikithia manyiwa yana matetheka na kuova na vata wako siumelia siana hivi ine sikwe kondo kwinge pengine mundu wina kana ke nyumba pengine kayenda skulu pengine kajiwesa kajikata kila ndo nao kuumesianekana tukekale na kana ka nyumba twa skulu onatha bisi twava enda wone mutongo wa kanisa no kuponia kana wone chief assistant chief no kuponia nundu iforms ila tutumia kwa upato tevyo yo either nikila kivila cha wheelchair yo either nila crutches sia utembea nitenenga naye na nenge utaumilite tima mbaloto na oteleka okavinani kauna ke mwalimu monena skuluni oyo watunga Muveani kondo aitambia ye aimenda ndo angi mango ya ulauo vamona mashirika kivadhokanyo kweyumelia akutethese siana muthemba uyu. Today we are happy that after a journey of about 3 years can have these children sleep in a very beautiful dormitory supported by National Fund for the Disabled and furnished by KenGen. So we received from KenGen 645,000 shillings, which we have been able to purchase beds, that is for 40 children, and then we have 40 pairs of bed sheets, we have 40 pairs of blankets, we also have 40 bed covers, among those other things that we needed there in the dorm. So we have 23 girls who will sleep here tonight, and we are still making an appeal out there. Kama kuna mzazi ambaye akona mtoto, especially hapa Yata, kwa sababu hii tu ndio shule yenye inachukua watoto ambao wako na ulemavu physical, then we have this beautiful facility for Yata. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyeneta wa Ben Mosau. Minister Muveani wa UCCI wandini Profesa Kithure Kindiki ni waumyokano muvyo kwa maofisa ma UCCI ala mevya salani wambuke ngune Mungu kana ni mailite kuwekana naki ni kwithiwa silikali nditi kila ona maofisa make kwikonia nawo ni kwithiwa ninzia imwe ya kuothethea vya sala u. Kindiki ni wathingilila ateti ni maile kwikunanza na moloto waka u ni kwithiwa u ni uthukumi u konia muyana wa UCCI. Benjamin Mwaka no kutuelezea. Minister Muveani wa UCCI wandini Profesa Kithure Kindiki ni wathingilela kau kukonya mbuge ngune Mungu withithwa huyu athula mundu ona umwe ulaweta moko ma serikali metambukia ngino na maofisa ma polisi ala mekonetie na vya sala uno. They must stop and close that business, or alternatively they leave service, even if the premises is licensed, even if the premises sells legitimate products. An officer who is a law enforcement officer getting involved in law enforcement in an industry where they have business interest creates a conflict of interest, and therefore one must give way, and it's upon the officers to choose. We don't want any conflict of interest. Kindiki no lo atwa isi mubano na maofisa Moses malembetani ma Rift Valley na Western kwi omonde no akanya hateti mekunenza vyundhino wa moloto uwa serikali aiweta dhini seso yukonya mwana wa UCCI ndhenima. We are asking political leaders and other leaders to stay out of this matter. This is not a political matter, it is a law enforcement matter,
And as you're aware, even the manufacturers of second generation alcohol, we've suspended their licenses for 21 days. We are vetting them afresh. We will only issue licenses to those that comply with the standards of public health, public safety. Nikau ulakindiki waweta wikungama gina serikali yani sia kumina na view na mbuke ino. That nationwide crackdown is a security enforcement operation, and as I said before, it has no time limits. We will continue with it until the problem of drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances is eradicated in our country. Indo nugwe vosi ezikindiki nwathingile la serikali niyekite kithito muno kuthesia maundu mama valua mandamboga yani passports thino wa muvea wa maundu mandama vala serikali ikwithwa thivingwa isesengi imbia nogana kuthesia uthukumi ovyo kuthethio nduane. We have had a long-standing challenge with the production and delivery of Kenyan passports. We are doing whatever we can to streamline the production and delivery of passports. It's taken a bit long. We apologize, and we want to assure the people of Kenya we are doing everything possible to make it easier, faster, and more convenient to acquire passports. Vilingi wa Mauvoo kumaba sieni wa ilovi nito Benjamin Mwaka. Muvia we mwana Benjamin Mwaka nondo otumbanisa livoti tesu tuamba kwa saudho mwomo nini ni tusiokethete tukulandu kadibasa. Mauvoo maende maalukete na iwinda na nzebe. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi Mauvoo wita wakuowa. Kilungu chao uwiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwataniyo ya mukamba. Va Mutongo FM twikuvuanisya kila matambite kuutavya kukwete wasya wa ndongoi na mawoni mamwene nthi kieleloni cha kwete mbai ya mukamba vamwe na kumia chenini. Komana nakwa nye Michael Muli wa Nyamai kila muthenya nthini wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Mutongo FM, Mutongo FM ni ngwatanio ya mukamba. Tene, uyaila isi kuona usi munganu. Andu, mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wa mbe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ileo ithimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya twa sana kuma kwina thina muno. Bubango ni siondu ndizo ile fiber ndizo ila uye imbe alisio na moyo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyogetha wala mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi alatu ikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya yao ya nema kutacho ndaba ndo aimwe munyo no kwata at least lump sum okay there is kana kiucha thina mana monza kana chedi na mana tatu en kimo ndondukiane kimo without no tata mbese na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenu kienye nuno nayo yani
ila nenukie ninethiwe na masama usisa siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. No withukisya Mutongoi FM wibala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Nikalivo ingi mwisi ya isa mwendo nikenda tusonge nambe. Atandithia sokoni wa kase wodini ya mumoni mwingi ya yulu ni matula mutimu vya wa usisi kisioni ki kwa kila meweta movisa amwe tamethi tuwe mayodhothe ya siko sya ungei sokoni u na atandithia kutuli wanduka sio takendukithi tuwe kikinite muno na vala esililua masiko ii matose wa matambia makimeo. Atandithia ayu ni mendekethia movisa ama vetwe sokoni u kwa kila meweta tamethi tuwe maisese ya ingei lina musangi kutuelezea. Monena na kamemeka atandithia ani maweta tameutalanya mawasi utina wasiko siongi kwitho sikathite muna sokoni uwa kasena vala atandithia ingi nduka sio ivikite na kutulwa kana ase kwa menamba kuvika indi muthenyo mundu umwe onena anaise kwanganya nibo bachala amensheni kwakwa isi okay twina evidence lakini be alatwa suspect ya kimana okela kyangi bombe Friday nikione kievu that day ni matula mutema visama usese kisioni kina vala meweta atwa ile sele taito saweti na wako kuna livoti kiseseni cha polisi cha kase na vala yu kuatiwa soko uwende na kuthaya kumana na siko ii siongi hizi manyagi wako kune katwe makone kunundu yu andwana mawe kitiwa either nisi tatao nino tutetheanisya na either mundu umwe ila watu ngwanzi wewe ndo nayo mwakea koteze sete kikukila nyandu mwakea withi atwatu ngwanzi pe mundu ume withi ana mbuchari pano akwatiwe ni kimwana bagusini saa 11 etete mbui na kimwana gyuki akwatwa na wakazi ni kwatwingania omenje ni kwatwingania na ila mamekie kukwata kimwana gyu ewa kimwana ni kyakwatwa ni kyatwa station okwata ndia office station yethi kimwana gyu kyalekwa ikyo gitumitu Queen 60 kana serikali onde ni undu ila kwatoliwa tuku ila polisi okibo no twaweti u na twasia tuwe na suspect na yuko atwika ngali ya polisi ile kuthi kuosa kamwana kim ndina mauta naimo mengi no tamenenganite muno levini ukwithi asaingio na no tu sindwa hii wake kikondwa dharura hii kuketa no kana be mundu withi amwe withi amato be undu matonyo tumeka nundu amwe imazoe na maliko levini akuni amwa vya sala yuni makole serikali ya kati yeto vongo ofisi wa movisa mwakuni kilisokoni kwa kila meweta tamatena mwikio na movisa la mekisioni ki na sio no tukwenda ndazima ndisi ai ofisi wako kangoba kubi kethia serikali yitu nikia effort katika kututetheza kumanda ingei nundu ndumo atu sengizeni muthenyosu ola atundiwe mpesa ila wangewe na report by saumani wa report ite na vai action yatekiwa mubaka saila wananchi posie
uyo unduzu ta witu na tuoza tatukoza jukumu ya kumanda ingi ni kwithia serikali yo ni aimetwa ni kumanda ingi MC wodi iya momoni Titus Kasinga na ule itwa isevala sawa kunena ni natandithia ani waweta ta kuthukumana na ndongo isanza kisioni kiku ikithekana siku isio ngini cia thele kisioni ki timuthukumane nyoka nondu nombakani kwatana na tombo yala nituo na matema nyuve oyu na thukumi ma serikali ma retire na tuete kila mundu on board including chief assistant chief tuendanije na security team ni kana ile twanyorosha kuripotia Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wakasi wodi ni amumone mwingia yelo kaunti na Kitui Nilina Musa. Twa Mauvoo ni makoneti ya utandithia mwene kivila wangwatanio ya atandithia sokoni wa Joska kuu ya mupakani wa Matungulu na Mavoko kauntini ya Masaku. Dominic Mutua ni wenda serikali ya kaunti ya Masaku kwisila muvia wa utandithia na wiana wa masoko wose matambia makomanda kiwanza cha atandithia mava methitwe maithosya miyoyo ute walelu wa makangundo kuthi ilovi vandu vala meweta kana vayisa kwithiwa na miako ya utandithia ya kutua ingini matete ya kumanona kiko kingi kila kithitwe kana kiyikwa vakuve na NND na kitailite umbani wa mawithurulukoni mo boni mutisya no kutwelesya ni kivilo yo atanithia masokoni wa Joska werekana vena vatoa kwithwa na kiwanza kisio cha kumaveta vakuve na lelu umetaka ngundo kuthi musini wa ilovi na ingi kiwanza matonya kwa kiwa myunya ya kutoa ila atanithia matonya utumia ila kuinasua na kuinambua ningu kuli ya serikali wa Machakos County utumande kitheka kitu kila ni kitheka cha elite kutethia wananchi ula ambapo pe kitheka cha eka monza na nusu kila ambapo wananchi maelite kwa kiwa soko standard ugesethi la mayuthi nikia kati wa lelu ni wake na ugesethi wa nimaki wa shades sia soko ugesethi la kila mundu ni muyani ile vinda yake na yoka ugesethi la mundu usu ndiye kuona kana ni wailitu opomolewa kila jua mundola ambapo nieka monza ni bodu wailite kwake wa shade twiza kwake wa mbeza zitu kati wa balabala yu twiza etikilana na serikali wa county uko twake soko kati wa lelu wake na ila ingi twake soko kati wa lelu wake na woga wapo moa twatiwa twiliu twasavata siana zite atongwe itwendo na serikali wangaba na wabinya wandeti ututhukumite wananchi manjoska twene maendeleo na twakiwe soko ameleseka soko uende na kuyana o kila muthenya na no mwithe wa notalo munene wa usenye wa koti ate kwina mathina maingi me kumbelete nendi vaileta kwithwa na mwanya mwenu wa kukumania atandithia on the lamoka utandithia sindu sio kivagonyo kuma isioni kivagonyo sia kaunti ya Masaku na kundu kula kungi mali tunakaa ukiangalia ni mali ni kwa barabara na soko limepanuka limekuwa kubwa na sisi kama wanabiashara tunalipa revenue ambapo tungeomba kama tungepatiwa mahali kama kuna shamba inaitwa sawa sawa ambapo tunafununu kwamba ni ya serikali itiliwe manani itafutwe soko lijengwe soko la kisasa ili watu wetu waweze kupelekwa pale wafanye biashara. Ni soko kubwa ambalo uokotaji wa kutoa ushuru uko katika hali ya juu sana. So tukishughulikiwa toka kwa barabara tungefurahia. Tujengewe shedi mzuri, at least wanabiashara wengi watafurahia sababu wanatoka maeneo mbalimbali na soko limepanuka hata watu wamekuwa wengi kuliko wale ambao tulikuwa nao miaka ambayo imepita. Tato lilia kuyondo soko zui nandu, ni soko munene umeti andu kuma Ruai, Kamulu, Tala, area yonde ya mudwani masoko onde moka abamude nani wo munde na ni area ila yokota wa revenue ila mbingi itukulia rumande bakitaka kitu twimbe tweyane na twival revenue wize na bayuna mundu wina ngulyo hata yoyote kingi kila kiende na mavingisa nikiko kila kitheo sokoni uyu na kiumba ni ugo vandu vamwe vakuvia na soko uyu na katikati wa mawithuluko mainendi maitetaka ni vile tena kwithwa na kiwanza kisio cha kuikase mavuti na kumetana na miso ile tonyo umekumbila kwa soko letu lina uchafu mwingi sana ambapo watujui wale ambao wamepewa kazi ya kufagia kama wanafanya kazi yao wapo ama wapo. So soko letu ni chafu kitu cha kwanza na uchafu inachangiwa na kwamba hatuna mahali popote uchafu wetu unapelekwa. Huni tukula serikali witu onenyula moko kakokota mbeza sia revenue lilia hii mukalilia wananchi bala wimwetia revenue kana numwa ile tembwa yemu yani ila umwetia revenue. Huni tukulia twakiwe mashed na nzela ya elite ngi serikali wanga bana tumande kitheka kitu kila ni cha elite kudambi ya watakataka undu katiwe eneo hii tu ya Joska twina kitheka kaundini ya Masaku nyeni tobo ni mutesia
Twili kama uvoni makoneti mutandao akenya nimeithiwa matona kwikwatia ilovia kumana na maundu alamani kama utandaoni wa Facebook na Instagram kwambia mwaine wa thandatu itambia ila yutuma Kenya yithi wakati wa ndenini ila itani ya mutandao Mauvoo ani kuma kwimunga munene wa mutandao wa Facebook Nick Clegg kavindani kala komanite na musumbi William Ruto vomani nene ya State House kuya ilovi umonde vala Ruto ukathi yengwatanio ya nthi yonthe maunduni mama tukwa vala amuika matona kwiyuna kwisila nengo na ingi atho cha muvango uwa kukwata ilovia withiwe kwisila nziani cia M-Pesa. Come into the country and the region to work out of. Want to continue to work in partnership with To talk about eligibility criteria in more details and in more technical terms, we're talking about creators that have more than 5,000 followers, creators that are more than 18 years of age plus, creators that have more than 5 active videos on their Facebook page, and that have collected 60,000 minute views in the last 60 days. And this is for videos, direct VOD videos, and live videos as well. We are very keen at Meta to work in partnership with this great country and of course others around the world as we navigate those huge changes. And that involves understanding what the new infrastructure needs are. There is going to be an explosion, for instance, in the construction of AI data centers and AI infrastructure required to build the underlying foundation models that drive artificial intelligence now into the future. I've now gotten a commitment from Clegg and the Meta team that by June, all our creators will now have an opportunity to really monetize everything that they do in that space, put ads, make sure they can access Instagram, commerce around it, and it speaks to our bottom-up economic transformation agenda on making sure that we give everybody a chance right from the bottom. And I am very happy that this is moving in the right direction. I want to encourage Meta Group. If we can do it before June, somewhere in the middle here, it would be a very welcome surprise to many of these good people. The monetization exercise is also going to be available on M-Pesa. I think many people have been wondering, how do we do this? Because not many of our content creators have credit cards or other instruments, financial in nature. But I was very happy to hear that the team from Meta have already carried out experiments and that it works. Muvango wa serikali wa kwailia mbumbanio na mawonanio nukwati wembau ni ikundi ya Sunset Paradise Holiday Homes ila yeshanzu kilioni mbunge cha Kisauni kwa kuvingwi wa kundu kwa kwika wa mbumbano isu kwa matuku kola kukuye kimanza cha shilingi milioni yana yemwe zikayoni siya kwa ile utaliva Kenya. Kuna nanalivoti ya viasala wa utalii kila mwaka ni wangilili na miongweli na ile muvyao wakwatie kilungu cha miongweli na muonza katono ile ina yuluwa yana kwa aini alamo Kieva Kenya. Angelina Museno kutuelezea. Nikana kukuna jiki sekta utalii kwisila mbumbano na mawona niyo masi ndo kivadhukanyo yu Sunset Paradise na ila yithia wana nyumba kivadhukanyo siya ukombwethia kavindani ka mithumwa na ila maundu ma utalii methia wame yulu muno ni yoni evena vata wa kuseve nyumba ya kutoa isi mbumbano na ila yina mwanya wa kulika ndumbe wa yana yimwa na miongo 5. There are troughs when there is a lot of vacancy in the apartments. That is, the apartments don't get enough people to come because there are many fewer people coming from other destinations. So we thought we must fill in these troughs by creating something else that will happen whether the people are coming from Nairobi and other places or not. And that is when we decided to build a good mass visit conference, a preferred destination as a conference. Director wa Sunset Paradise naula ni Frederick Gikandi ni kana kisioki cha kutoa isi mbumbano kina sindo ila siyaletesi ya kutoa isi sikalo si mwanya ovuma na mawona nyuma sindu kivadhuko nyoweta kana ni kutedhe sevalina mivya kivadhuko nyo kutoa isi mbumbano.
Conference facilities that we have enable us to do broadcasting, recording, remote conferencing, and multilingual conference. That is, we can have interpreters. Mount Kenya University has graciously accepted to be the first. We have been having them for other events, so they have accepted to be the first people to come and be the first in a conference, to open our conference and participate in the conference. Wanauyo voki manyesho kinene cha Mount Kenya nicho chambe kutumia nyumba hii ya mbumbano kutoa siyekomano yo ya kila mwaka. And we have been to your facility now 6 times, and we are happy with the partnership and the recognition that you're giving our institution, MKU, such that you have managed to get us a hall where we can be able to have very comfortable meetings and the training of our Mkusa leaders. Ima watakanangu watanio yona Sunset Paradise na ila ni ya kilungu cha miaka dhanza tune kufikia kutede sevanene kwa ili ya maundu maki utali. On behalf of the board, we appreciate the efforts by the Sunset Hotel for actually opening the conference hall and giving us an opportunity to partner together. It's an annual event that our students come here to learn a lot about leadership. And the fact that you have opened this door is gonna be a great thing for us. Ilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Tuilika mutongo imadhaoni timu wa Muvila wa imwana wa Malili FC ni wowosa ya nyanya kuendeya na kukomana na timu ingi ndini wa quarter finals ya idhawila yende na Malili Sub-Ward Premier League. Malili FC yavunga timu wake Makiu mbao imwe kwa imwe indiwe kwa tia mwana usu kwa kwithiwa no wewe vingi tembao mbingi. Timu wake themboni na wavunga timu wa Salama Yanga mbao imwe ndini wa tournament ila yatoiwa kiwanzani take Makiu Playground. William Mwangangi umwe wa amemba mawazoefu ala ni momba nitie madhau aya ni wawetakana kielelo kinene ta madhau aya ni kwete amui kavamwe na kwa ilia inengo kale buchalo no vikieva una atomba ni selipoti tawo kiwanzani chake Makiu Primary tournament ya mwana kuma kwa ikundi la isikania ta wazoefu netwa iwe timu wa Malili ukiuma draw ndini wa idhauji na ila makini na timu wake Makiu na oi mwana asia themboni kikima timu wa Salama ambayo mko avadhei timu wa ithemboni na Malili yuni kusonga mbele na kuthi quarter finals. Malili kisonga kumano na wingi wa mbao ndini wa madhau ama Malili Super League Cup. Na game ya leo imekuwa poa. Ila timu imejituma. Lakini vile unajua the best team always win. Na tusikufe moyo hata hao wenye wamebaki, tuendelee tuna zoezi ndio baadaye tukikuja mtu prove. Ombanya maidhaoje makiweta kana kielelo kinene ni kwete amwe kavamwe William Mwangangi ulani memba ndini we kundi ya wazoefu na ila yombani tie madhau akikulia ndongo ikukwata mbao madhau ya tanzie mwe ya kuthuthia mwika. Madhumuni meituma kwete tournament yetu nenda twete youth twithie na umwe youth mono twithie Kimakiu Kalanzo Nwad youth itu mono ni twete na ubo wa drugs mono tulikete drug ine mono na twithia board ya imwana ila twita wazoefu ala twisi Muvila kana ala twithio twisi Muvila ala twasya amwe twaritaye twithia twete youth bandu bamwe tumasovise ka tournament ko kwa twitu la twinawo wazoefu na board ya member nini oimwana tanana ithio ndetu ya unemployed lakini kwa kalaka ini tukwata twethia ko tusovye kindu kitona kwete manufaa. Caleb Jalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo.
Timu wa Harambee Stars nulikile muthanani wo wakatatu wa kuendea kwiyumbanisia mathau manthi ina na alama vaniwe kwambia matuku 23 ngina matuku 26 ma mwai uku ya Malawi ndini wa mathau a semifinals ikathau kwa valala makasinda makeyo cia mwana wa kuthi finals. Harambee Stars mavangitwe kuthauka na timu wa Malawi ithaune yambe wa 3 wa matuku 23 kiwanzani cha Bingu National Stadium. Na muthia timu wa Chelsea na Manchester United nisikatiye tikiti ya kuthauka semifinals ya mathau ma FA. The Blues matandikie Leicester City ngolu 4-2 na Red Devils makimali